Bog cure, dobrodošli na moj kanal. Danas za vas donosim recenziju L'Orealovog pudera kojeg smo čekali jako dugo. Ja sam ga barem čekala jako dugo, a prema pisanjima na mojoj Facebook stranici vidim da ste i vi vrlo željno iščekivali ovu liniju pudera. Radi se o Infallible Matte puderu, tekućem puderu. Ja sam u petak bila u Milleru i vidjela sam ga na polici L'Orealovog štanda i ostala sam full iznenađena i zapravo sam došla u vrijeme kad još nisu niti cijenu izvjesili van, ali mi je ljubazna prodavačica u Milleru rekla da je cijena navodno 80 kuna i 99 lipa. Ja se iskreno nadam da se nije zabunila jer to je zapravo odlična cijena za ovaj fenomenalni puder. Ja ću vam donijeti ne prve dojmove jer sam ja ovaj puder već koristila s obzirom da sam ga kupila prije 1-2 mjeseca kad sam bila u Grazu i da vas ne zbuni ime. Sad ću vam pokazati. Dakle, ja sam ga kupila kao što sam rekla u Grazu i tamo na bočici, odnosno na ovoj kutiji stoji naziv Indefectible, a ne Infallible, ali zapravo to je jedna te ista stvar i jedno te isto značenje, ali pošto je ovo njemačka, odnosno austrijska linija bila, tako su mi rekli, išao je malo drugačiji naziv. Ne znam, evo ga, čisto ono da se ne bi pitale kako i zašto, to je to. U našim prodavaonicama, odnosno na našim policama, dakle, nosi normalno naziv Infallible 24 sata mat. Ja sam uzela svoj puder u nijansi Natural Rose jer je to bila jedina i najsvjetlija zapravo nijansa koju su imali u Grazu. I zapravo sam se bojala da mi slučajno ne bude preroskast, međutim nije, odlično se slaže sa mojim tonom kože i zaljubila sam se apsolutno na prvo kušanje, na prvo isprobavanje, na prvo nošenje. Već sam na Facebooku napisala, ako me pratite, dakle ovaj puder definitivno spada u moja top 3 pudera ikad. Eto, baš ga volim. Volim ga, jako ga volim. Tako sam sretna da ga konačno ima kod nas i vidjela sam da kod nas imaju nijanse sličnije nijansama koje su na True Match L'Orealovim puderima. Dakle, mislim da je najsvjetlija vanila, pa onda ide tek Natural Rose, pa ide Natural Beige i tako nekako sand. Sigurna sam da ako vas zanima da ćete i same pogledati, a ja vam mogu i dolje u opisu ispod videa napisati koje sve nijanse imaju kod nas. Uglavnom, da ne duljim, samo ime mu kaže, dakle ovaj puder trebao bi dati srednje do jako prekrivanje i kao što sam rekla, znači mat efekt, mat finish na koži i upravo to i radi, dakle iznimno je postojan, jako je ugodan na koži i full matira moju masnu T-zonu, a ne isušuje pritom dijelove koji su nešto manje masni, odnosno koji su normalni. Ajmo na isprobavanje. Ambalaža, kao što vidite, dakle je plastična, rekla bih zapravo da je malo kao gumirana sa plastičnim čepom. 35 ml proizvoda se nalazi unutra i standardno, dakle, može se koristiti 12 mjeseci od otvaranja. Tekstura je između kompaktne i vodenaste, a kao što sam rekla, dakle, prekrivanje, tu piše da je jako, sad ja bih rekla zavisi kako prekrivanje preferirate, odnosno kako želite da vam puder izgleda na koži. Ovo je srednje do jako prekrivanje i finish naravno mat. Eto, to je to, sve to piše ovdje na poleđini, pa ako slučajno dok dođete u dućan zaboravite što ste gledali ovdje na ovom videu, a želite se podsjetiti, dakle sve piše otraga na kutijici. I to nije, da, to je to, idemo.
kad ga otvorite, čepić se lako otvara, znači na vrhnju ima ovakav. Nanjet ću ga sa spužicom, sa četkicom s kojom inače uvijek puder ne nosim. Gledam u stranu zato jer se gledam u ekran od kamere, jer sam pametno ostavila ogledalce na polici. Moment. Ove boje. Ono što sam vam htjela reći, dakle, na lice nisam nanijela nikakav primer. Nakon što sam se lijepo umila, samo sam na lice nanijela hidratantnu kremu koju inače koristim. Afroditinu, ako vas zanima. I ovaj puder isto tako, za razliku od ostalih pudera koje koristim, neću matirati puderom u kamenu. Dakle, ostavit ću puder ovakav kakav je, dakle na koži koja je samo hidratizirana kremom. I onda ću vam se javljati svakih nekoliko sati da vidite kako se puder ponaša na koži. Ono što vam mogu odmah reći je da puder ne oksidira. Dakle, boja koju izaberete biti će takva na koži cijelo vrijeme. Neće se promijeniti nijansa. Lako se blenda. I rekla bih da ga niti ne treba previše. Miris vrlo neutralan. Dakle, nekakvog karakterističnog mirisa nema. Evo ga. To je to. To je to. Kao što možete vidjeti, nisam iskoristila čak niti sav puder koji sam nanijela na ruku. Dakle, još mi ga je i ostalo. A lice izgleda poprilično besprijekorno što se tena tiče. Samo mala napomena, dakle ovaj put snimam na dnevnom svjetlu, pa ako vam se čini da je presvjetlo, žao mi je, to je zato jer sunce se pojavilo i sjaji, ko da sjajilo nikad nije. Evo, ali nadam se da možete vidjeti efekt i kao što sam rekla, vidimo se uskoro za jedno 2 do 3 sata. Ja ću naravno u međuvremenu još nanijeti na lice ostatak šminke u smislu, dakle, da namažem oči i da malo lice konturiram, ali neću stavljati više nikakav puder, neću ništa fiksirati. What you see is what you get. Vidimo se. Zaboravila sam da vam nisam pokazala jednu bitnu stavku u ovom videu, a to je vrijeme. 11:17. Tako, sad možemo dalje. Htjela sam samo pokazati kako se puder ponaša, nadam se da ćete moći vidjeti. Snimam s mobitelom, sada je 12:39. Bilo je 11 i nešto sitno kad sam puder nanijela na lice. U međuvremenu sam napravila jedno šminkanje jedne drage gospođe čiji se sin danas ženi. A kad sam to završila, onda sam još otišla i kupila burek jer umiram od gladi. Ali puder dakle je postojan, puder je, barem meni izgleda isto kao kad sam ga tek netom nanijela.
Nigdje se ne masti, postojanje, lice me ne zateže. Eto, to je to. To su prve nekakve prve moje reakcije. Dakle, već sam rekla, nisu prvi dojmovi jer sam već puder nosila i obožavam ga, ali htjela sam s vama podijeliti kako puder izgleda na licu. Pa eto, nadam se da se i vama sviđa isto koliko i meni. Vidimo se za čas. Gdje je pas? Reci bok curama sa šminkerice. Evo i mene. Hello. Neću. Ti si? Miša! To je moj burek. Si blesava. Miša! Upravo kuham ručak i samo vam se javljam. Trenutno je 16 sati i 29 minuta. Puder je i dalje postojan, nema masnih dijelova, nema ulaženja pudera u sitne bore. Evo, po meni izgleda jednako dobro kao i kad sam ga nanijela tamo oko 11 ujutro. Drage moje, došli smo do posljednjeg javljanja za danas. Sad nam je koliko sati, samo malo da provjerim, 19 sati 37 minuta. Ponosno vam mogu reći da kao i prvi put kad sam nosila ovaj puder i kad me totalno oborio s nogu, isto je učinio i danas, dakle nije me razočarao, puder izgleda odlično, zapravo lice izgleda odlično, sjaja gotovo da i nema u te zoni, dakle zamastila sam se ili se nisam zamastila, dakle možda mrvenu tu oko nosa. Evo, mrvicu sjaja ima tu, međutim čelo, brada, sve izgleda poprilično dobro, postojano, puder se nigdje nije obrisao s lica, da se tako izrazim. Znači postojan je i vjerojatno bi ga mogla nositi još jedno vrijeme, međutim dosta mi je. Danas sam imala poprilično naporan dan. Od jutra skakućem, lijevo desno, 3 put sam bila u gradu, prala prozore, kuhala ručak, pospremala, ne da mi se više, iskreno jedva čekam da odem pod tuš ili još bolje možda u kadu, lijepo se malo namačem i idem u krevet spavat. Dakle, da sumiram, L'Oreal 24 mat puder, 24 sata mat puder, Indefectible, odnosno Infallible, definitivno je jedan od 3 top pudera što se mene tiče. Jako ga volim nositi, jako je ugodan na koži, jako je postojan, moju T-zonu drži definitivno pod kontrolom. Jedva sam dočekala da dođe i na police naših trgovina i eto, ako ga isprobate, poprilično sam sigurna da ćete dijeliti oduševljenje sa mnom. Dakle, moja ocjena je vrlo kratko 5 od 5 i nemam ništa loše reći za ovaj puder. Sve pohvale, u svemu me oduševio, ničim me nije razočarao i zapravo je to. Mislim da nema puno smisla sad lamentirati oko cijele priče. Meni je odličan i eto, ako imate kakvih dodatnih pitanja, dapače, napišite ih dolje u komentarima, rado ću na njih odgovoriti. Još jedanput da vam pokažem kako puder izgleda izbliza.
bi bilo sve za ovaj video. Ako još niste, pretplatite se na moj kanal i vidimo se vrlo skoro u idućem videu. Pozdrav!